Yes, yongeye kubasuza ndetse no kuba ikaze mwe mwese mukurikiranye channel y'Umutsindo TV yabari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Uyu akaba ari umwanya rero w'amakuru agezweho kuri uyu wa kabiri tariki rero ya 8 z'ukwezi kwa 10 2024. Amakuru rero yacu reka tuyare kuri iyi nkuru ivuga ko Rubavu polisi yarashe umwana abaturage bagahangana nayo. Abapolisi rero y'igihugu kuri uyu wa mbere yakomerekeje abaturage mu karere rero ka Rubavu nyuma yo kwitera amabuye nayo rero ikabarasaho. Ibi rero byabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 7 Ukwakira 2024 mu murenge rero wa Bugeshi. Intandaro rero yirihangana yabaye nk'abazwi nk'abacoracora bageragezaga rero kwinjiza mu Rwanda magendu y'imyenda bari bavanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru iratangwa n'abaturage bavuga ko ubwo polisi yageragezaga gukumira abo bacoracora yabarasheho. Gusa rero kubw'amahirwe make irasa mu Kinco umwana wigaga mu wa kabiri w'amashuri rero abanza witwa Mushinzeyezu Emerance. Uyu mwana rero wigaga mu rwunge rw'amashuri rwa Mugogo. Abaturage bavuga ko yarashwe rero mu masaha 12 z'igitondo ndetse ngo akaba yarafite amakayi agiye kwishuri. Umuyobozi rero w'akarere ka Rubavu we yavuze ko nyakwigendera yarashwe mu masaha ya saa 10 bityo rero ko abaturage babeshye kuko ayo saa masaha y'amasomo. Ikindi rero ntabwo yari yambaye uniform ahubwo rero nawe yarafite ahahuriye n'ibyo bikorwa ngo kuko harimo umubyeyi we umwe wari uzanye ibicuruzwa ashobora kuba rero yaragiye kumwakira ngo amutwaze. Urupfu rero rw'uyu mwana ngo rwarakaje abaturage rero bahita batangira gutera amabuye y'abapolisi nabo rero mu kwirwanaho biba ngombwa ko babarasaho. Amakuru rero twamenye na yuko hari abaturage 6 bajyanywe kwa muganga nyuma rero yo gukomeretswa na polisi. Gusa rero ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwo buvuga ko bakomeretse rero ari 2. Nyuma rero y'ubushyamirane umuyobozi wungirije wa polisi y'u Rwanda ushinzwe ibikorwa CP Valence Bisano ari kumwe rero na meya wa karere ka Rubavu Murindwa Prosper bahise rero bakorana inama n'abaturage. CP rero Sano mu butumwa yahaye abaturage yavuze ko kizira kikaziririzwa rero guhangana n'inzego zishinzwe umutekano. Ati rero nta muntu ushinzwe umutekano uterwa ibuye, ati ntabwo rero ubangura umuhoro ngo ujye kumutema. Aturumva se we yakwemera ko umutema? Ati ntabwo bishoboka. CP rero Sano kandi yateguje abaturage ko abagize uruhare mu rugomo rwatumye rero habaho ubushyamirane na polisi bari bushakishwe rero bagahanwa. Yagize ati rero abakoze urwo rugomo turabashakisha, ati tugiye kubashaka pe kandi turafatanya namwe turabashaka. Ati ntabwo rero turi mu gihugu kidahana, ati turafatanya rero dushake abo bantu bagize urugomo, ati kuko ntabwo ari mwe mwese, hari nabo rero tuzi barimo bababuza. Ati ntabwo rero byashoboka kugira ngo tugire abantu bafite urugomo bameze nk'abo ngabo. Afande rero Vincent Sano yanasabye rero kwirinda guhangana n'inzego z'umutekano kuko nta kibazo bafitanye nazo. Abibutsa ko kandi ari ngombwa gukomeza gukorana nazo nk'uko bisanzwe mu rwego rwo gukomeza guteza igihugu imbere. Yunzemo ati rero yego mwababaye ariko natwe twababaye rero twaretse akazi twakoraga kugira ngo rero tuze dufatanye namwe ako kababaro kere gukomeza kudufata rero ngo dukore amakosa. Meya rero we Murindwa Prosper yisheje ko nk'ubuyobozi bari bwegere umuryango warashwe kugira ngo rero bamenye icyo ukeneye mu rwego rero rwo kureba niba hari ubufasha bwo gushyingura cyangwa impozamarira ukeneye. Inshuti rero zacu zakadasohoka reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko Amerika yateye utwatsi byo kuba ambasaderi wayo rero yasabye Museveni imbabazi. Ambasaderi rero ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Uganda yanyomoje amakuru avuga ko ambasaderi wayo i Kampala yasabye Perezida Yoweri Kaguta Museveni imbabazi nyuma rero yo kuzisabwa na General Muhoozi. Kuwa gatanu rero w'icyumweru gishize nibwo General Muhoozi usanzwe ari umugaba
mukuru rero w'ingabo za Uganda, akaba rero n'umuhungu wa perezida w'iki gihugu, yari yahaye rero ambasaderi William Pope saa 3 z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 7 ukwakira nk'igihe ntarengwa cyo kuba rero yamaze gusaba imbabazi perezida Yoweri Kaguta Museveni. Uyu musirikare rero ku butumwa bwe yanditse ku rubuga rwe rwa X nyuma akaza kubisiba, yari yabwiye rero uyu mudiplomate ko ibyo natabikora agomba rero guhita yirukanwa muri Uganda. Byari nyuma rero yo kumushinja ibyaha birimo kubahuka perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse no gutesha agaciro itegeko nshinga rya Repubulika ya Uganda. Rumwe rero mu mbuga za X runyuzwaho amagambo yaba yatangajwe na General Muhozi kuri uyu rero wa mbere rwatangaje ko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye imbabazi uriya musirikare rero ndetse na perezida Museveni. Ni amakuru rero icyakora Amerika biciye mu ambasade yayo muri Uganda yisi bihuha iti ibi byavuzwe rero ni ibinyoma byambaye ubusa. Ati yaba ambasade ya Amerika na ambasaderi Pope na wigeze asabwa gusaba imbabazi guverinoma ya Uganda ku kibazo icyo ari cyo cyose cyangwa ngo abe yazisabye. Iyi ambasade yunzemo ko kandi amatangazo ayireba yose anyuzwa ku rubuga rwayo rwa interinete ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zayo. Inshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Hamas byavugwaga ko yashegeshwe rero na Isiraheli. Uyu rero umutwe uyigabaho ikindi gitero simusiga. Umutwe rero witwaje intwaro wa Hamas ukorera mu ntara ya Gaza muri Palestine warashe roketi zigera kuri 5 ku murwa mukuru rero wa Isiraheli Tel Aviv, mu gihe rero Abayisiraheli rero bibukaga abo biciwe mu gitero cya tariki ya 7 ukwakira 2023. Ibisasu rero byaturutse mu gace ka Khan Yunis kari mu majyepfo ya Gaza nk'uko rero byemezwa n'ibinyamakuru mpuzamahanga. Ikigo rero Magen David Adom gitanga serivisi z'imbangukiragutabara ambulance cyatangaje ko abagore babiri bakomerekejwe n'ibimene by'ibisasu ngo bakaba rero bari kwitabwaho n'abaganga. Tariki rero ya 7 ukwakira 2023 nibwo Hamas yagabye igitero Kigali mu majyepfo ya Isiraheli, cyica rero abantu 1200 ifata bugwate abandi rero 251. Kuva uno munsi rero Isiraheli yohereje ingabo muri Gaza kugira ngo zisenye ubushobozi bwa Hamas ku buryo rero itazongera kurasa ku butaka bwayo. Minisitiri rero w'ubuzima muri Gaza yatangaje ko kuva kuri iyi tariki Abanyepalestine rero 41,909 bamaze rero kwicirwa muri Gaza, harimo 39 biciwe mu masaha 24 ashize. Kuri uyu rero wa 7 ukwakira 2024 ishami rya gisirikare rya Hamas rizwi nka Al-Qassam Brigade ryatangaje ko rero ryagabye iki gitero mu rwego rero rwo guhorera abasivili b'Abanyepalestine bishwe n'ingabo rero za Isiraheli n'abimuwe mu byabo muri Gaza. Abasesenguzi rero bagaragaza ko kuba Hamas yongeye kurasa ku butaka bwa Isiraheli byerekana rero ko kuyisenya burundu bigoye, nubwo rero abayobozi bo muri iki gihugu bo bahamya ko iyo nego bazayigeraho. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka naha dusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi. Nkaba nagushishikariza gukora subscribe niba utarakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho byihuse kandi uyabonere ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, naho ubutaha. Ciao ciao.